St. Francis School of the Blind Primary School Kaneko Soroti Madera kisapotulu mormor no skele luche pa opakech ajai kintoma itegare ona ingito na tukota na kanyetare na chopio atupuruchukana lolo kedai choreta. You get the paper, read the instruction of top, that's allowed. It is when you begin writing then sisha kitomna ngon kesi wadi kauna ibo ikina ingito na ebe iti duelu wa Uganda ilukumna kwa taka nyari ya kaisa ngoni kanyangon akuwa teunike da kaisa kanyari ndio pia Akwacun mo itu puruchu. But I'm also saying I must reach at a certain level. I must read. Why not? So they said to you, you should also be thinking of somewhere, but don't think of going to rot in the village and grow old when you're just 20 years, 25, you're very old now. Now, coming together? Yes. So when you go to the village, learn to respect those people. However funny or somebody is, if he or she is not educated, but give the respect. Ayaiton waisisia kosomero kalo Anthony Opila nesapola muno neja siduelu kanwa swamejo Nono karulo wadika sibito mona ngon okaru jaja sibito mona kanya pe konyeda bungne namba on kwa pnare round durumne pola loma paratar do atukota na kancha pe ara duele muduka kera ber kusaje na wadika ni muduka kwa kwap so mame poli tolo masi duo kujera tolo pote ko te poli paratar joining atara P1 yes a paratar question P7 ioti son noin e pote swamo joka de paru karu jeda naro karaji aposte tutuboti dwe kere otobotom la kanyape posa dum tiare adokata na sodit ne vakasi musube division 1 luche kwikero poto paisa digo adokata na yarit so o karulo lo jai samun e namba ngone kiuna de parnin konye jaskes kedale paneje ayakitoko lwa ngito kanwe tunga lwe potekesa jukuno na puluno kina ngito na so amonyo kosne jayune buduchu e kotokwesi jukuneti tunga le pote ngaraki ni duelo apart ni swamatare ngito ijukuti tunga le jena jajen ni kamoti koke ni muduku e ponele wadika e ponele nere waiko nera ngesi nara orwa napu wakato karajo pono yaone tunga la polo ikite center lo kwape supervisor obu ne mama jeni borabaka Akapakinos burela idwe lwengwala ngola una balantilu keseje kintere ngitelo ngito apakina dakika na kaisa ngona nokanyi kuju na apa kina ehi na kindai luchelu memengwala ngwala una moitu puruchu chopeti dwelo ai wadika ngito na imara kwa tupuruchu sodikini ebong social studies ongeta kintena wongonete tupuruchu nepeka integrated science sosodikine bong amsugun Godfrey Ojore TV East Soroti.